سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لومو كم وترو أقد دست زيناتات بدرجة عالم قلعتا ناي ميديا عالم سحيبهم زلو أقد دست زقبهم زيناتات كنرينا أبزنا لومي RST متشم كالا رستن خطير كمان أزي كبدنا خوني زي ما تزلوا معناته أوكي جس قرب دحان كوينيل كان بكال عين الشفت خد قبر تفتنين ممليسو زجدد breaking news after breaking news تراي زي ما تزلوا أبزن زحلفا معلتات وساعات ترينا هذا ما تكوينات من يوكرين روسيا زلوا درو كال مايلستون ويكا كال درجة بتحكم زلوا زحبر زلوا ولا تبين ستريم ميديا معربا ميديا كمان بزعبو كزارب بسفحي كزارب جميرو لحدا كابو دما تندحر خندي عمتها تلمينن يوكرين تنبركخا لمينا زتوهبتن نفرت كوينات نتعاود كوينات كقيروين استبهلا ابت مجمريا نوقخ كتقبلن حفاب زبالولو حنت تحريبا خمزه لا ينقرالو اوف كورس تا بخمي تحريم الله تعاود كوينات كنابي خيدالو مسوز تحاز تانا فريد مداغات رايد يكون استانا فريد عبي تسفا استقبر لنا فرتين نيران درونة مورال لما كما يكم زمسل كنديا صواري باقي نزل لاي تقسوان سلو زغون نمبر يوكرين اير ديفنس سيستم يبلان كبحال كله سلا زين برو ما يكونوا كله راشا سلا زكا صلوتو يزين غرني سلا زبز فيديو زغنرينا التمين ستريم ميديا كما ريبورت يقبرو قال دما تي اندبندنت ميديا كما عينت حبريتا يبكنرينا لايك بور سبورت بور مساكيدو مجمريا بس بريكين نيوز لو كنجمرينا دحريونا بتناي نفرتكنا على بنا Ukraine war has acquired a new dynamic, even as it turns more intense, more devastating, and spreads more havoc. A new pattern is taking shape on the front lines between Russia and Ukraine. Both sides are paying the heaviest price in blood and tears as they fight for land, territory which will become bargaining chips when the ceasefire talks begin. And as we تي عودو كينات أبزع وانزع أبزع حجز لنا ساعات تبجح يوزل لو كنت هتكن خلنا كنريا منا يوكرين يكون ولا بفلا يوكرين مس أمريكا كعوتني اللي تقول استراتيجيات نخت زرارة بلوخا سديدة خمزة كمدما كلتي بفلا يوكرين أبزع وانزي مريج مستقايدتي نتوج قلصلو خمزة يقولوا ويون قلصلو كحجزهم زغل حيلك كم زي اللي تردي ومالو لذي بستخال مثلا مريت كنحز على عم مريت ناي رشا أقداس استراتيجيكاو بوتاتات نحازم دحريو عبت تعاولا هنقرب كلنا إذا كنا بكم ذهبونا نخنبل كتاع منا زخل بارجين ويكا إن كان هبان كبهال كله زحزناين تلنا هنا خن مريتنا خن ملس نغل زعينوت يوم سرح زلو نزد ما بوليتيكنيا أوروبا حبرت ومنستر وتات وتعينا أوروبا حبرت كم حدا عب استراتيجي قلت أقول لكم سمعنا قالت بوليتيكنيا أوروبا يخنا أمريكا والنزي كم حدا عبي عود جرم قلت وخلو كنرينا بات إذا كنا تزي بزح واقعي زخفل اللي زلوا نزي أنا إيش كرز غير مراحي ويونزخون يخسب يلا هجي إزتي عودو كنا زغط له زلوا التمع بعلا بتكونا زلوا جن هجي زي ما Breaking news, a source tells CNN that a top Ukrainian pilot has been killed while flying a US-made F-16 fighter jet. It was one of the first F-16s delivered to Ukraine after its president pleaded with the West for the military aid. CNN's Nick Payton Walsh joins us now. Nick, what more do we know about the crash? So in times of the نزي ميديا نخت أمنو أزي كبير نديو أزي كبير بحكي جنتهم زلزلوا تانا فريد كم زودغت كراش كم زجبرت يلوم يوم CNN ريبورت جروما شفنيزي حق خمسة كونس already نا أمريكا دخمت CNN ريبورت قبرو خلو بفلا وتهدراو دخمت حق خمسة كونس تذكر لك قال نجر شفينهم كم زلوا سلزي سنحي لهم مسرعيو كراش جيرات راي لهم يوم ريبورت قبرو زلوا انتهي كراش كبير واه تديهم لهم كل تي حبريتا زبو شفنه نتنسهم زلي وحيلي إنما الشفان تقيمكم رسمعوا زي تكوديو نخالوت كما يجرون كم زي شفنو. We have breaking news. A source tells CNN that a top Ukrainian pilot has been killed while flying a US-made F-16 fighter jet. It was one of the first F-16s delivered to Ukraine after its president pleaded with the West for the military aid. CNN's Nick Payton Walsh joins us now. Nick, what more do we know about the crash and kind of the broader implications? So, انت يقول له انت بايلوت نا يوكرين مالتي تقاتلوا يقول له انا فريق كراش كيرا يقول له so انتهي كراش كيروا just كزور كله حق ترافيك سلت حاسة كراش كيرو no there is a reason for it نساقن ابتي headline اي نقروحانيو ناي راشا تتخونجن shoot down ناي يوكرين حيلي نفاريت ناي راشا حريمو دي قوايم زبلو
بقى بعبي from cover page يروم نزتزينا بتصبغ جيران زبها أبناء أمريكا كون كله سلمتاي من يزخفلهم CNN تحريرنا طب ديفنس اندستري تسلوالو زوننوان وي يزخفلهم سميهم سلازي نا أمريكا أسوار بحماق كتقاس هيدلونيهم سبز موزل غالي تي أسوارنا أمريكا كن حماق ماركتينج يزركب جلو كله جينا خيجو مرخلو كهرم كله انت هاري موحجي يقر مكمي مليسو. Yeah, let's start with what we know about the crash. Now, we're being told by a Ukraine defense official this occurred during the F-16 and its pilot, Alexei Mess, by the call sign Moonfish, were repelling one of the largest Russian assaults on Ukraine that we've seen in the past years, frankly, that occurred earlier on this week. Over 400 projectiles fired this week at Ukraine, sort of Moscow's retribution for its losses on the border. The F-16 involved, this defense official says, in repelling that attack. And we heard from Ukraine's President Volodymyr Zelensky. He said somewhat cryptically that F-16s had been used to try تريولون كما يجر دريفت يقبروا لنا تك عند مغنيات تن اف 16 ساعه كندي ابركتو كم زنبرن ماركتينج يبقى نتنا صور كما يجر كا ادفرتايز تقبرلن ولا نابتو ودي قنروز اللواون كما يجر كا ادفرتايز تقبرلن نتنفرتي امبر انت يغاطيم ولا حنت لو تكو اندي امصا مصين كبز بهالا ولا حنت زقيرو ነገር يبلن ابت مجمريا معلتنا راشا متقعتي نخاليا زتسالو غزي دما حنت كابتن شدشه نفرتين اتين زلا مثلا حنت كابن تعالي يلا جزي من قلتي في يبدقا يلو براشا قدامي تي اف 16 زودقه بوناس تبي الان يرغب محجي سلازي بحجي كره من وديقوا وي بخمي وديقه سمز بلو زلو كالي نختعبنا شجار دي صنيح لنا كن كرينا انتي كم زودقو همان ابزي تقصون يبزلو كرينا سلازي تا تنفرت تياتن اوريدي أمريكا كاب جزينا بجزي أصوارنا هبت حيال أصواراتنا هبت زنا عودو كينات كغيريو أنت جزيتي أبراهام استبهالة تانكتات بق أنا تعودو كينات كغيرو أي نزين تباهل كن دايما أورات غيرو لن بنا حمشت مليون زواجو تانكتاتنا أمريكا حنت كابن بنا حمشت $100 درون مستقاصلات كن تداهيلهم أبصوان زين تانكتات زين كتطفونا لو كان أمصوان تباهلن يوكرين كاب تعودو كينات نتن تانكتات كم زوصوان يزنقر نقول أنا قايل بلني معناته كلام رجعون سرزي بلهم بحفش هاجن انتاي زبال زلو تاسوارنا أمريكا وصي تاونتو نبحكي أملكت حتى كم زعتوه قدم أبريل كوينات تيسل دي فلت كم زبكا بعلو تسرح حدتو عودو كوينات ملو زقوا صريد مثلا نير هجن مستراي ولا حنت وصي كم زي على F-16 نابنت كده كابتم عبيتي كومبات جيتس اوكي F-35 زبال على لو ملاي زبال جن زياتن ون كلا كابتن أقدسي نفرتين درو حنتي جبرا خلواجن إذا كجات من مقالو زجرميو. And stem some of the missile attacks earlier this week. The defense official refers to a crash, and so there will be discussion as to exactly whether this was a technical problem caused by a rolling combat or the plane shot out of the sky as it flew over Ukraine. But remember, this is one of 6 that have arrived in Ukraine already. The pilots perhaps trained at such a compressed rate, maybe even more a valuable resource potentially than the jets themselves, 80 of which have been promised by European allies to Ukraine. The Biden administration had to sign off on this because these planes are US made, and it could potentially, when they arrive in mass, be a bit of a game changer for Ukraine, who's suffered from a lack of air superiority for the past years. They have limited jets and helicopters, but it's the Russians who have enough jets to bomb Ukrainian positions at will. That's been a huge problem for Ukrainian forces across the front line. The F-16s may have been able to change that, but here we have a piece of news which I think military analysts will say is not entirely surprising. If you put pilots in a compressed training regimen into some of the most complex combat scenarios seen over Europe for decades, and then of course rush into the field as well, these F-16 jets. So انت يجبل زلو اتن نفرتي بمنتاي كم زو دغا كم زي فلطو يزنقر زلو كالا حبريتا وصي خم زلو كن ازي تري وزلو هنا امريكا باتريوت سيستم ويكا اير ديفنس سيستم زبال ميسايلات توكيسو نزخون زمت ميسايل كم كن زخل مكلاخلي اير ديفنس سيستم نا امريكا باتريوت زبال نسي هاري مواخاز بالحبريتا وصي ناي يوكرين مكلاخلي اير ديفنس سيستم زتوكسو نفاريت ناتو موديقي زبال زلو تايب عكس عزني ناي بحكن ጭርሲ ኣብ ተድላ ዘይ ሓልፈላ ጭርሲ መስከረም ተዓውርድ እዮም ድብሉ ከም ያጋጥሞም ዘሎ ዩክሬን ብክንደይ ልመናን ምህለላን ዝመፃ ነፈርቲ በታናቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነትን ኣየሮም እቲ ተተኳሲ ናይዚ ፔትሪዮት ሲስተም ንባዕሉ እቲ ሚሳይል ኣዝዩ ክቡር እዩ ብሚልዮናት ዝትመን 1 ሚልዮን ክሳብ 4 ሚልዮን ክበፅሕ ክእል እቲ ሮኬት ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝትኩሶ ማለት እዩ ብክንደይ ልመና ዝመፀ ነታ 67 ሚልዮን ዝዋጋ ነፋሪቶም بعلو حمشي شوي بحالالو مزيج بعلم دو صوت زلو حبريتاي ابكال كريكم يا ابزكل زي نزك بلي كلن معناتنا امريكا ميسايل من امريكا نفاريتا كاتيلو كاوز خف بي ار وي ون ماركتينج يلن جن اتس رياليتي كلا كابتن نتعاودو كينات غيراني لهم بزح حقوز قوز زبلو لان نفرتي
ولا حنتي فريا درو تقاتي لنا اللوا أبزي إجي كالا ريبورت هنركب في التنين. Start with some breaking inputs that have, of course, come in. The much-wanted F-16 fighter jets reportedly may have failed in the very first test in the Ukrainian war theater. Now, one of the American-manufactured F-16 fighter jets, according to reports, has crashed in Ukraine. Now, it was earlier being reported that the jet may have crashed due to a technical error, but now reports are quoting Ukrainian sources that have revealed that pilot error was not behind the incident. Now, the F-16 crashed while it was trying to repel one of the biggest ever aerial attacks by Russia against Ukraine. And according to reports, the pilot died tragically in this crash. The crash is now being investigated, and international experts will be invited to take part in this probe. On Tuesday, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky had said that Russian missiles were shot down by the Western-supplied F-16 fighter jets before they reached their targets. But this new revelation has now put a big question mark on Volodymyr Zelensky's claims. Zelensky has been asking for at least over 100 F-16 fighter jets to counter the Russian air power. The deployment of the F-16 fighter jets marks a crucial enhancement in Ukraine's air defense capabilities since Ukraine took delivery of the first batch of the 6 American-manufactured F-16 fighter jets. It was pretty clear that these aircraft will play a crucial role in Ukraine's air defense strategy. So, انتهينا نرزلنا F-16 أبتو كويناتاتين عبلو تخمسة عبي نتبع مغيرة نتكوينات كخونا يتسبي تغييرو لنيرو. Unfortunately تي زدل زلو تي كمتاي كالن مغنياتو زي كل جينا كمتسو خلو النجيرو من يروميم حدش نجرونا يكون انت حبريتا مغنياتو integrate تغيير كامس air defense systems بلوزلو there is no much result كمتزخل كابتن تنفرتي مسكالو كل عينة عودو كينات زلو أطوار مس air defense system مسكالو combating سراويت بجنبارا زلو كله comprehensively integrated زخون system تزيبلك حنت كابتن بممتع بزح وصيت كم زيكل نا أمريكا نا أوروبا وتهدراويان كيلاتا تغيروا ميرو already سلزي إذا كم زعينت فيلر كقاط مخانو ينقرون يرام كي جمرة دما إنه لكم تي كبور F-16 تباهيلو زدك أسنفاريت بزي فايدة حنتي فرق كمتة كودق بمخالو it's a very very shocking and very disaster ني يوكرين مالتيو معناته نتعود كينات عبلو تكم تعلم زخل تباهيلو زمانو زنبري أسوارنا نرزلنا زي ولا تأير ديفنس سيستم ناتومون بنفرت نيراشان بدرونات نيراشان يهرم كم زول لازم نجح نزجنت مراباوي ميديا انتايلي كنجركا سلزي أزي كبر أسوارات ببليون زتمان أمين أمريكا تراي بينا 285 نزي كينات أب إسرائيل كلتا كابز جمر تراي 6 أبلومي كندا يزخون كبابي كلتا 100 بليون جنزب هيبالا جنزب زي أبستفل عليها أسواريات يابي على كسب حجة أسواري بلومي يوكرين كبهال كله أنت خوينا مزبهال كله راشا سلو تقاصلو زلا يتكسوون يقاصلن سلو زلو ينبر أسوار سلو زي بلو ما يكونون سلازي أبزي كنت نقالو زلنا بزح نقرات اللو نساتهم كعبرو خايدولينيوم جن تتنكي كاك تفلت زلكاي أبزيس كهذا عبي ميليتاري كوماندر وتدراوي استراتيجيست نزي تنتنا قبليو صنيهنا كنسمعينا تي زغدد زلو صقم جن نملس ابتعودو كينا تزغدد زلو صقم نايزيا نفاريت موداغا ወይ ወንገላ ይኮነን ድሮ ሓድሽ ፕላን ጀሚሮም ከም ዘለው እቲ ፕላን ድማ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ምዕባለታት ኣብቲ ዩክሬን ዘሎ To the anticipated ceasefire talks in November, Ukraine is locked in desperate race battles for land. These offensive maneuvers, at the cost of young lives, are the cynical games of politicians and generals seeking to better their own future by sacrificing the young to gain leverage at the negotiating table. Let's first tell you what has happened today and at what stage have the two countries really reached in their quest for control over territories. As per reports, a Russian barrage of missile and drone attacks once again struck Ukraine, marking the third such strike in just So Russia Melissa نتزنبرا نستوسنا معركات تقصلي حيال متقعتيها تكايد على Russia زد ما نت يوكرين مم مليس كل عنات ناتو زلوا ناي مكلخال عمد تحط سلو زخونه تي راشا زحلي لا توز نبرت متقعتي كم بكو تتكيمونا وشت يوكرين كات نا وشت راشا اتي كتك سلا سفتنت منغسنا يوكرين جبر ملسناتو نتا يوكرين تبال اب كله برت يدبدبوهم كم زلون كم دري زلنا دما اتي نمكلا خليلهم زم وون كم تزدل خلا خللهم كم زي زلون
እቲ ውፅኢታውነት ናይቲ ምክልኻል ናቶም እውን ኣድማዒ ከም ዘይኮነ ዩክሬን ባዕሎም ዝነግርዎ ዘለዉ እዩ እንታይ ዳዩ ከመ መወዳእታ ተባሂሉ ራሻ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ክሳብ ወርሒ 11 ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተጠቂማትሉ እያ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ሓጓፋት ራሻ ብጣዕሚ እያ ትምዝምዞ ምክንያቱ ንሳቶም ሰጋእ መጋእ ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩናት ዩክሬን ክትዕወተሉ ከምዘይ ትኽእል ፈሊጦም ኣለዉ but this may change ሓድሽ ሓሳብ መፅኡ ኣሎ ካብ ዩክሬን ክሳዕ ክንደይ ተቐባልነት ክረክብ እዩ እስከንሰማ እሱ ድማ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ has learned that 2 top Ukrainian officials will present the Biden administration with a list of targets inside Russia. A Ukrainian lawmaker tells CNN that face-to-face meetings are set to happen before the week is out in an effort to push the U.S. to lift restrictions on the use of American weapons against Russia. This comes after Moscow launched what Ukraine is calling another massive aerial attack. So እንታይም ዝብል ዘለው ዩክሬን ክልተ ዓበይቲ ሓለፍትኒ ኣሜሪካ ሰዲዳ ኣላ ምስ ባይደን ክራኸቡ እቲ ዕላማ ድማ ሊስታ ናይቲ ካርሞ ዝደልዩ ዘለው ዕላማታት ኣብ ውሽጢ መሬት ራሻ ማለት እዩ ነዚ ክንሃርም ኢና ታፅዋር ዘለና ክንጥቀመላ ፍቅዳልና ኢሎም ክልምንዎ ከይዶም ኣለው ናተይ ፍርሂ ሕራይ ክብሎም ስለ ዝኽእሉ እዩ ስለምንታይ እዚ ሕራይ እንድሕር ኢሎሞም ናብ ውሽጢ ራሻ ክትኩስ እዮም ናብ ውሽጢ ራሻ ክትኩስ እንተጀሚሮም ድማ ግብረ መልስናቱ ናይ ራሻ ከቢድ ይኸውን ከቢድ ይኸውን እዚ ሕጂ ከቢድ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ዋላ ታክቲካል ሚሳይል ኒውክለር ሚሳይል ክትጥቀም ከም ትኽእል ራሻ ብተደጋጋሚ ንዑ ዘተንብስ ዘረባ ይዛረብ ኣለዉ ስለዚ ንራሻ መጠን ብዙሕ ዝቀስቀስከያ መጠኑ ሓደገኛ እናኾነ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኩነታት ዋላ ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልፅዎ Attack on Kyiv. The overnight strike is Russia's third on the Ukrainian capital in the past 4 days. At the same time, a fire is raging at an oil depot in Russia's southern region in more than 100 Russian settlements. Ukraine's shock incursion into Russian territory earlier this month appears to be turning into a longer-term strategy. We're hearing that from CNN's Nick Payton-Walsh, who joins us now live. Nick, you've been delving into Ukraine's motivations in recent weeks as they've made this extraordinary push into Russia. What do you think President Zelensky's real goal is here? I think with the bid to try and get the United States through the Biden administration and both Donald Trump and Kamala Harris, to whom his officials are presenting this list of potential targets that they want to hit with US-supplied weaponry, I think they're trying to allay fears that if they were given permission to strike deeper inside Russia with US-supplied weaponry, that they could end up hitting a wider range of targets or even civilian targets by mistake. They're trying to look specific and precise about what they indeed want to hit. But at the same እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝሓትዎ ዘለው ሓደ ካብቲ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ክእላታት ወታደራውያን ክእላታት ናይቲ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣብ ውሽጢ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል መሬት ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣትይዎ ዘሎ ብዙሓት ትክክለኛ ኣይኮነን ብምባል እዮም ገሊፆም ስለምንታይ ውፅኢታውነት ናቱ ስለዘይረኣዮም ዘሎ ስለምንታይ እዮም ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ እንታይ ንምግባር እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል መረዳእታ ኣለዎ ምክንያቱ መጠን ሰፊሕ መሬት ዝሓዝዎ መጠኑ ሰራዊት በብዝሕ ናብኡ ክገብሩ እዮም ነቲ ቅድሚ ግንባር ነቲ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ናይ ዩክሬን ዘሎ ድማ ሓጓፍ ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ራሻ ድማ ደፊኣ መወር ነቲ ኣገዳሲ ቦታ ትቆፃፀረላ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ይፈልጡ እዮም እቲ ቀንዲ ፀጋታት ዘለዎ ቦታ እቲ ዶንባስ ኤርያ ዝበሃል እዩ እቲ ዶንባስ ኤርያ ድማ ራሻ ትሕዞ ስለ ዘላ ዩክሬን እንታይ ክገብር እዩ ሰራዊቱ ናብ መሬት ራሻ ሰዲድዎ ዘሎ ኢሎም ሕርቃን ይስምዖም ከም ዘሎ ይዝንገር በረድን የብደደይ እቲ ገይም ሓደ ናቱ ስትራቴጂ ዘለንስኪ እውን ናቱ ስትራቴጂ ዝኽተሎ ዘሎ ክሕግዙኒ ስለ ዘይኮኑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ ምምፃና ስለ ዘይተርፍ ገለ ሒዘን ተፀኒሐ ገለ ንኸምልስ ብሓይሊ ከምልሶ እቲ መሬት ኣይክእልኒ ፈቲነ ይብላ ኣሎ ዘለንስኪ ብሓይሊ ነቲ መሬት ናትና ምስ ራሻ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣይከኣልናን ነዊሕ ተዋጊና ኢና ኣፅዋሮም እየ ክንድዎም ኣፅዋር የብልና ክንዶም ሰራዊት የብልና ስለዚ በዚ ሃጓፍ ዘሎ ሒዝና ምናልባት ኣብቲ ዲስካሽንስ ነዚ ክንበኩም ነዚ ምለሱልና ኢልና ከነማለስ ንኽእል ንኸውን ኢሉ ሓደገኛ ስትራቴጂ ከም ዝገበረ ዝንገር ናይ ኣሜሪካ ተንተንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነ ይብሎ በቲ ካልእ ድማ ሕጂ ነቲ ኣፅዋር ተደቂሙ ውሽጢ ራሻ ሲቪላዊ መዓላ ድዩ ወታደራዊ መዓላ ድዩ ወታደራዊ ዕላማ ድዩ ሲቪላዊ ዕላማ ድዩ ክሃርም እሞ ንራሻውያን ኣጨናኒቑ ናብ ጣውላ ንክመፁ ንክገብሮም እዩ ተሓስብ ዘሎ Russia እንታይ ግብረ መልስ ክብ ይኽእሉ ግን ግምት ኣይሃቦን ኣሎ ንሱ ሲት ፀገም ድማ same time by putting forward this list I think they're also trying to push being a Russia hawk as part of the US presidential campaign. They're essentially daring one of those three politicians to back away from providing them with these permissions. And it comes too after a week in which Ukraine has been on the receiving end of a Russian bombardment of over 400 drones and missiles. Just last night 79 aerial objects fired at Ukraine, 60 drones shot down, 2 missiles shot down, but 3 missiles do appear to have gone through. Now we don't always have great transparency about what's
being hit. But it's often energy infrastructure, and it's a bid to make the life of ordinary Ukrainians in the punishing heat of summer and in the forthcoming cold of winter as unlivable as indeed is possible. But we're in a fascinating moment in the war here, of very fast-paced changing events. Yeah, there is one thing بنتصور ዝገልጽ ዘሎ እቲ ኩናት ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ሓደገኛነቱ ወሲኹ ኣሎ. This is becoming a very, very serious, dangerous war. ናበይ ገጹ ክምዕብል ከም ዝኽእል በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ናበይ ገጹ ክምዕብል ከም ዝኽእል ክግምቶ ዝኽእል ሰብ ማንም የለን. ሓደገኛ እዩ ዘሎ መሊሱ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ግምታት ኣሎ. ስለምንታይ እቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ኣፅዋር እቲ ዝኸድዎ ዘሎ ኣገባብ እቲ ዝሃርምዎ ዘሎ ዕላማታት ብቐሊሉ ሲምፕል ጌጋ ናብ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ. ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ ፋሲሊቲስ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ብቐሊሉ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ. እዚ ዋዛ ኣይኮነን. እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ዓበይቲ ኣፅዋር ዝትኮሰሉ ዘሎ ኩናት እዩ. ስሞል ሚስቴክስ ሓደ ዓብይ ዳመጅ ንኤውሮፓ ምሉእ ክፈጥር ዝኽእል ከጋጥም ከም ዝኽእል መጠን እዚ ዩክሬን ዝሓትዎ ዘለዉ ሕራይ እናበልዎ ቀይሕ መስመር ናይ ራሽያ ዝስገር ዘሎ ራሽያ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ነዊሕ ይከታተልዎ ስለ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣብ መሊስካ ኣብ ምህናፅ ስለ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ግብሪ መልሲ ክወስዱ ይኽእሉ ዊ ዶንት ኖው. ስለዚ እታ ዝበለፀት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዘይገድስ ኣብ ናይ ኩነታት ኣላ ኣብ ጣውላ ቀልጢፍካ ክምፃእ እንተዝኽእል እቲ ዝበለፀ እዩ. ኣብ ዘተ ሰላም ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ክሳብ ዘይመፁ ግን እቲ ኩናት ሓደገኛ ሞር ሓደገኛ ናኾነ ከይድ እዩ. ኤውሮፓ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ናይ ኤውሮፓ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ. ስምዕዎም ኣብዚ እስከ Ukrainian forces have sustained hundreds of casualties in the Kursk region over the last 24 hours. Dozens of armored vehicles were also destroyed. Russian artillery and air forces carried out several strikes on Ukrainian positions in the Kursk region, as well as on warehouses on neighboring Ukrainian soil. Kiev is estimated to have lost 7,450 Ukrainian soldiers, over 70 tanks, and 4 HIMARS rocket launching systems during the incursion. But the EU's top diplomat is openly praising. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብብዝሒ ሰራዊት ከሲሩ ከም ዘሎ ናይ ራሽያ ሓበሬታታት ይነግር እዩ. ክሳብ 7450 ዝኾኑ ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ክሳብ 80 ዝኾና ታንክታት ብጣዕሚ ይሽግር ዘለዎም. እተን ዝርከበን ድማ 80 ኣብዚ ዓንዳሪ ኢሎም መብዛሕት ዓንዳሪ ዝኾነ ወራር ኣብ መሬት ራሽያ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ታንክታት ስለምንታይ ክኸንዱ ክኸስሩ ክኢሎም ምክንያቱ ድፋዕ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቃልዕ ከጥቅዑ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ራሽያ ድማ ናይ ኣየር ኣብላልነት ስለ ዘለዋ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዋ ካብ ርሑቕ ኮይና ብቦምብን ብነፈርትን ጌራ ነቲ ዕላማታት ብታርጌት ዝኾነ ሚሳይል ናሃረመት ተቃፅሎ ስለ ዘላ እዚ ድማ ንጹር ነገር ምዕራባዊ ዓለም ክሽፍኖ ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ኣብዚ ዝገብርዎ ዘሎ ወራር ብዙሕ ክሳራታት ይወርዶም ከም ዘሎ ዩክሬን ይዝንገር. ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ምብራቃዊ ግንባር ክበሃል ከሎ ዓብ ዕርድዮም ሰሪሖም ነይሩ. ብርቱዕ ዕርዲ ሰሪዖም ስለ ዝነበረ ኣብኡ ወላ ዝፈሰሰ እንተፈሰሰት ሰራዊት የስ ሞት ኣሎ ግን ይሓይሻው ድፋዕ እንተለዎ ሰራዊት ድሓን ይዝኸው. ኣብ ቃልዕ ክወፅእ ከሎ ሰራዊት ብፍላይ ድማ ዝከላኸለልካ ኤር ሲስተም እቲ ናይ ኤር ኮንትሮል ተዘይብልካ ናይ ነፈርቲ ኮንትሮል ተዘይብልካ ናይ ድሮን ኮንትሮል ተዘይብልካ it's a very dangerous game. and ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብጣዕሚ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ተቃሊዑ ከም ዘሎን ይህሰ ከም ዘሎን እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ያው መፅኡ ዘሎ እዩ ዝበሃል. Ukraine's quote strategic audacity. Ukraine has shown a lot of strategic audacity, launching attacks inside the Russian territory. This operation in Kursk has dealt a blow to Putin's narrative. So ከም ትሪእዎ ዘለዎም እዚ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮፓ ዝበሃል እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ እዚ ኣብ ኩርስክ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንፑቲን ብጣዕሚ እዩ ኣጋሊፅዎ ጉድ ከም ዝወፅእ ዝገበረ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ድፍረት ናይ ዩክሬን ዝተራየሉ እዩ እናበሉ እዩ. ስለዚ እቲ ምጥቃዕ እዚ እቲ ነቲ ግናት ሓደገኛ እናገበረ ናብ ሓደገኛ መኣዝን ዝወስዶ ዘሎ ንብሎ ዘለና እዚ እዩ. About this war, we need to lift restrictions on the use of weaponry against Russia military targets. In accordance with international law, during the summer I've been issued statements supporting this. So the minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኩሉ ተፅዕኖታት ነቲ ኣፅዋር ብኸመይ ክጥቀምሉ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጌርናዮ ዘለና ክንዓልየሎም ክንክእል ኣለና ከም ድሌቶም ክትክሱ እቲ ግብረ መልሲ ናቱ ግን ኣብ ግምት ኣይትዎን እዮም ኣብ ቢሮክራት ሰብ ኤውሮፓ ዘለዉ ምክንያቱ ንኣታቶም ክትንክፍ ስለ ዘይክእል እቲ ኩነታት ክትንክፎም ኣይክእልን ኢልካ እውን ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ኣይርዳእንን እዩ.
decision. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use, and the restrictions have to be lifted in order for the Ukrainians to be able to target the places where Russia is bombing them. Otherwise, the weaponry is useless. Meanwhile, Russian top diplomat Sergei Lavrov has condemned his EU counterpart's statement. Lavrov says the West has been escalating the conflict its entire duration. They seriously intended to carry out the instructions of their senior comrade and inflict a strategic defeat on Russia. This is written in their doctrine. They repeat this daily, weekly, at their various meetings, and each time they pump Ukraine with more and more modern weapons. And now there is a discussion of how to use these weapons. But I want to say one thing. This is not because Zelensky has already tired them all out. It's not a case of giving a child whatever amuses it, as long as it doesn't cry. No, this is a continuation of the same line that we have absorbed for centuries. Well, Ukraine's top military So እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ራሽያ ብዙሓት ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ ናይ ራሽያ ትዕግስቲ ብጣዕሚ እዮም ዘድንቕዎ ዘለዉ ክንዲዚ ዓይነት ኣፅዋር ከለካ ክትዕገስ ምኽኣል ወላ እናተሓረምካ ከለኻ ወላ ማለት ሕሰብዎ ንስኻ ነቲ ዓውደ ኩናት ብቐሊሉ ክትውዳእሉ ትኽእል ሓይሊ እናሃለወካ ኣሚን እንታይ ኢለኩም ቅድሚ ሕጂ ወይ እንታይ ተባሂልና ነርና ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ኣቶሚካዊ ቦምብ ክትኩስ ከላ ነቲ ሰራዊት ናይ ጃፓን ከተፍሪ ኢላ ይኮን ኦልሬዲ ሰራዊት ናይ ጃፓን ኢዱ ሂቡ ነይሩ እዩ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃና ንካልኦት ዓለም ንሕብረት ሶቪየት ከተርኢ ስለ ዝደለየት እያ ከባቢ 250 ዝኾኑ 250,000 ዝኸውን ህዝቢ ጃፓናውያን ብኣቶሚካዊ ቦምብ ብኒኩለራዊ ቦምብ ደብዲቦሞም ክሳብ ሎሚ ድማ ስምብራት ናቱ ዘሎ ተርጀምሎም ኣሜሪካ ጥራይ ገይራቶ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ካብቲ ሽዑ ዝተተኮሰ ንላዕሊ ዝብርትዕ መን እዩ ዝበፅሕ ዘለዋ ራሽያ እዩ ዘለዋ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 200,000-300,000 ሰብ ክቐትል ዝኽእል ኣፅዋር እዩ ዘለዋ ወላ ንሃገር ሙሉእ ክዕኑ ዝኽእል እውን ኣለዋ ኣብ መሬቶም ድማ ፀላኢ ኣትይዎም ኣሎ ብዙሕ ዕንወት እውን ወሪድዎም ኣሎ ብዙሕ መራኸቢ ኩናት ናቶም ተሃሪመን ኣለዋ ዝሃርሞም ዘለዎ ድማ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ናይ ሕርቃን ግብረ መልሲ ክቡ ታክቲካል ሚሳይል እስቲ ዓብዪ ኒኩለራዊ እቲ ስትራቴጂክ ኒኩለር ዌፐን ዘይኮነ ታክቲካል ኒኩለር ዌፐን ዝበሃል ኣሎ ታክቲካል ማለት ንሓደ ዕላማ ኮምፕሊትሊ ክድምስስ ዝኽእል ማለት እዩ ንሓደ ከተማ ድዩ ንሓደ ቦታ ድዩ ንሓደ ግንባር ድዩ ኮምፕሊትሊ ክድምስስ ዝኽእል ኣፅዋር ኣለዎ ስለምንታይ ዘይጥቀምሉ ምክንያቱ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሓያል ኣፅዋር ክህልወካ ከሎ ሓላፍነታዊ ሰብ ድማ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ክትጥቀመሉ እንተዘየለና ዓለምና ለኪምካ ኣጣፍጥ ትኽእል ኢኻ ንራሻ ከምኡ ጌርክያ ኢሉ ከፈራርሃ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ እዮም ክገብርዋ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ እገዳ ገይሮምላ ኣለዉ ንፑቲን ወይ ንራሻ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ተኪስካ ኢሎምስ እንታይ እዮም ክብልዎ ናቲንግ ሓንቲ ክገብርዎ ይክእሉ ሓንቲ ክብሉ ይክእሉ ክትኩስሉ ይኽእሉ ክትብሉ ይኽእሉ ኖ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ካብ ናቶም ዝበዛሕ ኣፅዋር ኣለዉ ካብኣቶም ቀልጢፍ ንላዕሊ ክሰርሑ ከም ዝኽእል ቴክኖሎጂና ተፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ዋላ እንተተኮሰ ክትኩሰሉ ዝኽእል ኔቶ የለን ክስዕንዋ እንተ ዘይኮይኖም ኔቶ ዝበሃል ምስ ናይ ራሽያ ዝመጣጠን ኣፅዋር የብሉን ስለዚ እቲ ዩክሬን እቲ ራሽያ ዘለዎ ዓቕሚ ክሳዕ ክንደይ ብትዕግስቲ ይኽተሎ ከም ዘሎ ብዙሓት ኪላታት ነዚኦም ዘድንቑ እምበር ከምዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ክሳራታት ነዚ ኩናት እዚ ክጅምር ምስበል ኣብ 3 ወርሒ ክድዎ ይኽእሉ ነይሮም እንታይ እዮም ዝግበር እቲ ነቲ ታክቲካል ሚሳይል ኒኩለር እንታይ እዮም ዝገብርዎ እዮም ዝበሃል ኣይትትኩሶ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ኢኻ ትትኩሶ ተርእዮም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከምዚ ክንገብር ኢና እንድሕር ቆፂልኩም ኢልካ መጠንቀቕታ ኢኻ ትብ ዝበሃል ግን ንዑ እውን ኣይተጠቀምሉን ኣለዉ ስለዚ ራሽያ ኮንቨንሽናል ዎር ኖርማል ደረጃ ዎር እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ብዙሕ ክሳራታት ወላ ብመጠን እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሞም ኣለዉ ግን በቲ ሓላፍነታዊ ኩናት ምፀላኢኻ ብኮንቨንሽናል ዎር ዝበሃል ኣሎ ዘለካ ኣፅዋራት ተጠቂምካ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ግን እቲ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ኩነታት እዚ ብጥንቃቐ ክሪኦ ኣይንርኢና ዘለና እስኪ ኣብ ካልኦት ኪላታት ንመለስ where one of the fighter jets, the F-16 fighter jet that had been supplied by the West, appears to have crashed, and the circumstances leading to its crash at this moment are still not very clear. What's your take on this? Well, I'm not in the least surprised. I've been arguing that this is a false hope from the beginning. The idea that you can take fighter pilots who were trained in the Soviet system, especially on MiG-29s or the like, and then
quickly transition them over to a completely different type of airframe. Not just the language barrier that you mentioned is a big issue, but also the way the aircraft fights, the method with which it's supposed to be employed, the way it was designed to integrate with Western systems and air defense systems, radar systems, etc., none of which the Ukraine side would have, and then do it in a very, very compacted amount of time and think it was going to have success was never a realistic situation. I actually had a سنتايد مزلو زي كريواد لهم كونريل دانيال ديفيس بهال ميليتاري اكسبرت زنبريو F-16 بهال نفريت هذا برتو نفريتيو نزك تكملت خاين كاكن مس كل السيستم نايت هاجر انتجريت تغير كاي رادار سيستم كمون مس ساتلايتس نايت هاجر اير ديفنس سيستم مس كله انتجريت جيركا بكالوت كرم كم زي كل اير ديفنس ملو شفنا له زغل كم ما اكزاكتلي ناي رادار دقف هليو علاماتاتو نخفلط له زغل ام ساتلايت كونكتد كوين مز سره ينبر بينو تنفريت مخاتهم نفرتون اتهم بايلوتاتون ايفلطون يم نزل نفرت زين نمجمريا حجيهم اب حصير غزي بشبت بديهم تريننج وسيدهم سلازي وصيت كم صحهم زي كله فلوتينيري زلزالهم سلازي اجين بخمسه عينات كمت زخل لوط كم زي نبره فلوتينيرو زي جنريا زلنا دما نايمان نمسب قمت نبره ينابلي زغلص صلو a retired Air Force general, former F-16 fighter pilot on my show some number of months back when this was first announced, and he had the same comment as someone who knew what it was like to sit in the cockpit of those. What we hear in this first report here probably indicates that the higher probability, despite what is being claimed, is that the aircraft was shot down, because this was one of Ukraine's, apparently from the reports, one of their best pilots that they had, a guy called sign Moonfish, and the thing came in the middle of this Russian attempt to attack the Ukraine side on I think it was on Monday. And, you know, if it was just pilot error or if it was some mechanical problem, then the pilot. So تزحزن كفالو دما تزبلت بايلوت نا يوكرين زنبريت ودي قزلو تقاتلو زلو زبال زلو نبي حق زحزنيو زي كنات زي يوكرين انزات رايا كتنوح تقل بحثر تبله انزان سقاين طفعتان رايا تنوح تقل برنامج كنات زحنت تخد قبريت الدنيا I think تي زيلنسكي زبال سب بتعمي حدقنيا سبيو of course نسو يكون زقبرو زلو تكوينات قصر كم زلو دليتنا امريكايو بر زيلنسكي كو اب ورح نايتا كينات جمر اسرع اسران كلتن ورح غلط جميرو ورح سلسته زت سلام مسبوتين تسمعيني رتو كينات توكبلو اوروبا اندغي فما ناي فرانس ايمانويل ماكرون حرايلو بقى تكوينات نخودو اب تركي تسمعيهم تفراري ممنيرو هذا ورح دحر تكوينات مالتي ناي عبد انجليزي ناي امريكان لوخات متيوم كن نو 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 تقدشكا نتقدم زخسركم بحال كريميا دو قالو كلكم مالسل كاينا قديبلكا كل عينه اصوار كسب عنكركا خنعطقا كاينا تريننج كان يقبر كاينا زي وعل وحفيلهم نعم سمعي ما قحفو لومي تا يوكرين تبهال كاب بحج 100 عامات كمان كتنص وي دون نو اوف كورس معرب عالم كحجزهم كم زخونه فلوتي كن تا يوكرين كم قدما كتملس ايتخلنيا بالبوليتيكا كتملس ايتخلنيا ولا تمريتاون كملس جاي ملسن وي دون نو سلازي الزخول واقع الزخول الطفات الزخول عنوت امنت منتاي نيروبا كمان لكي ما تالا ولا لنا سلازي اقدم كديم حساب حماق مرحنا نحد هاجر كما يجرك طفو خمسه خلينا نرزل لنا who simply had ejected and lived, but since the pilot was killed, it makes it appear that the probability is that it was shot down, because it's a very difficult task, especially in a new airframe under fire, to be able to get out of that. So we'll see. We don't have conclusive information yet, but regardless of what actually happened, we should not expect any more, better results from this than what we've seen so far. You know, it's important, the point that you brought out. Incursion into Kursk, now 3 weeks old, which appears to have taken 100 settlements, caused mass evacuations, and according to Ukraine, diverted 30,000 Russian troops from the Ukrainian front lines, potentially causing some weakness there. But we're also learning in the last 24 hours of what seems like a Ukrainian bid to push into Belgorod, to the south of where you're seeing on the map there, near Vovchansk and Kharkiv. Now, that's key because it puts extra pressure on Russian forces, suggests that Ukraine may be looking to make another incursion into Russia and expand this hugely embarrassing moment for the Kremlin. And on top of that, too, this incursion is being packaged as part of one of 4 points by President Volodymyr Zelensky of how he hopes to, quote, end the war in September. The other 3 points involve economic pressure, diplomacy possibly, and other issues too. But it isn't clear exactly how he intends. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናብ ኣሜሪካ ክሰዶ ዘሎ ናይ ዓወት ፕላን ተባሂሉ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብ እቲ ብዝሕ መሬት ክትሕዝ ምፍታን ካብ ራሻ ማለት እዩ መሬት ክትሕዝ ምፍታን استراتيجيكا بوتا كتحز مفتان نسو كم حد علامة كهل دما دبلوماسية وصغت مالت بوتين نبزة السلام نخمت قدا ورهدي وصلوا قدا هنا العلال كاينة تبهال كله ادفانتج كهو نخليو
ቁጠባዊ ማለት እዩ እቲ ዲፕሎማሲያዊ ድማ እቲ ዘለዎ ተነፅሎ ንሱ ንክእለ ወይ እውን ብመንገዲ ካልኦት ሃገራት ፀቕጢ ንክገብራሉ ክግበር ዝኽእል ፃዕርታት እዩ ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ክሰርሕ ምዃኑ እቲ ፕላን ናይ ዘለንስኪ ክሳብ ሕጂ ዝፈልጦ ሰብ የለን ዋላቶም ደገፍትናቱ ናይ ፈልጥዎን እዮም ዘለዉ to push forwards. What is utterly clear is that Ukraine is throwing everything it can at the war right now. It's trying to catch the Russians off guard in their own territory. It's firing back with an extraordinary array of Ukrainian long-range drones and missiles, hitting targets already deep inside Russia without this US permission to use US-supplied weapons. I think that is slowly having a toll on the Russian economy, perhaps in the minds of some Russians, although they live in a very sanitized environment of state-controlled media. Maybe some are beginning to wonder why billowing smoke is now a not uncommon feature in some southern and western towns. And so questions mounting, really, I think, as to the effectiveness of Putin's strategy here. But I have to give you one broader thing. This is not all good news for Kiev. Russian forces are still moving towards a key Ukrainian military hub called Pokrovsk. They've been moving faster, I think, than many expected, and they show no signs of slowing, despite all the ancillary issues for the Kremlin around that singular advance. And indeed, if Russia takes Pokrovsk, that could be very damaging for Ukraine's front lines and expose large swathes of Ukraine to future Russian advances. So a vast amount happening here in just the past. So, እቲ ኩሉ ዕግርግር ዝገብሮ ዝነበረ ነዛ ናይ መወዳእታ ሓቂ ንኸውፅ እዩ መራር ሓቂ ስለ ዘላቶም ሓንቲ ምልክት ናይዚ ምዕራባዊ ሚድያ ክበኩም ሲኤንኤን ቢቢሲን ኩሎም መጀመርያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ሓቂ ነቲ መሪር ክሓብኦ እዮም ዝፍትኑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጋዜጣ ተኮይኑ ኣብ መወዳእታ ፓራግራፍ እዮም ዝገብርዎ ተርዲምሎም ኤግዛክትሊ እዚኣቶም ድማ መጀመርያ ዩክሬን ውሽጢ ኣትያ ንፑቲን ክሳዕ ክንደይ ተጉሂዮ ከም ዘላ ንራሽያ ክሳዕ ክንደይ ተሓስያ ከም ዘላ ተሕፍራ ከም ዘላ ገለበለ እዮም ዛረቡ እቲ ሓቂ እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ዜና ትበሃል ግን ትክክለኛ ዜና ዝቡ ነይሮም ተዝኾኑ ኣብቲ ቅድመ ግንባር እንታይ ይግበር ኣሎ ትቀይሕ ትሪእዎ ዘለዎም ራሽያ ተቆፃፂርዎ ዘሎ መሬት እዩ እታ ፖክሮቭስክ ትበሃል ከተማ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣገዳሲ ስትራቴጂካውያን ከተማታት እዩ ሓደ እቲ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብዊ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኣብኡ ኮንካ ነቲ መስመር ናይ ጉዕዞ ናይ ትሬን ላይንስ ናይ ኣፅዋር መጓዓዚ ብቐሊሉ ክትበትኮ ትኽእል እታ ዓባይ ድፋዕ ናይ ኣገዳሲ ድፋዕ ክልቲኦም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍሉላ ዘለዎ ሰያ ራሽያ ድማ ብዝቐልጠፈ ናብታ ከተማ ክኣቱ ቀሪቦም ኣሎ ምቁፃሮም ድማ ኣይተርፍን እዩ ክመልስዎም ከም ዘይክእሉ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ዶ ገለዶ ዝብሎ ነቲ ሓቂ ኣብ ቅድመ ግንባር ኣብቲ መዋግእ ቦታ ኣብቲ ድፋዓት ናይ ክልቲኦም ሰራዊት ፊት ንፊት ገጢሞምሉ ዘሎ ኣብኡ ዩክሬን ከም ሕሱም ትሰዓር ስለ ዘላ እያ ነዚ ዜና እዚ ንምሕባእ ፎልስ ፍላግ ይብሎ ኣብ ካልእ ቦታ ካልእ ነገር ጌርካ ናብኡ ኣተኩሮት ሚድያ ምስኦም ስለ ዝኾነ ምስ ዩክሬን ናብቲ ንሶም ዝበልዎ ናብኡ ከይዱ ናብኡ ይገብርዎ ኣለዉ ተቐንዲ ክሕባእ ዝድለ ዘሎ ሓበሬታ ግን እዚ ነቲ ስዕረት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ስዕረት ናይ ኤውሮጳ ነቲ ስዕረት ናይ ዩክሬን ክሽፍኖ ክትክእል ኣለካ ሚድያ ብዛዕባ ክዛረብ የብሉን እዩ እዚ ትሪእዎ ደሎም እንጂ መሊሱ ናብቲ ኣገዳሲ ቦታ ብምታው ድሕሪኡ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብቕልጡፉን ክጓዓዝ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ ኣገይን እቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ክሓብኡልካ እዮም ዝፍትኑ at the end of the day ሓቢእካ ክትሓብኦ ዘይትኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነኻ ከም ዝወፅእ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚኣ እታ ቀንዲ ሓበሬታ ናብዚኣ ንምምፃእ እዩ ዝኩሉ ሸንኮለል ይኽእሉ ዒሉ Past month or so, and I think we'll see similarly fast-paced changes in the month ahead, Federica. And I wonder, Nick, is Ukraine running short on supplies and money? Can it keep up with this new phase of the war? Yeah, I mean, we don't know how well they're doing, frankly. We do know that they appear to have, from what I saw going into Kursk recently, they appear to have quite a lot of weaponry they're able to throw at that offensive of choice, maybe to the sacrifice of other areas. They appear to have a lot of longer-range drones and missiles they can use to push deeper into Russia and hit targets there. So there's no obvious signs of a Ukrainian munitions crisis. I think they're financially doing okay from Western support. The area where they are having issues, though, is manpower. They're struggling to replenish their ranks, certainly in the eastern front lines, too. And that may be the clock that is ticking most loudly in Zelensky's mind at the moment. They have winter coming. That tends to always slow fighting down, although the Russians tend to put a lot in to trying to move forwards in the winter months. But I think too, Zelensky eyeing the US elections, there's still a 50% chance that Donald Trump will win, and he thinks he can end the war in 24 hours, although he won't say exactly how. So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ንባዕሉ ንዘለንስኪ ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣለዎ ድዩ ዩክሬን ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣለዎም ዲ ኣብዚ እዋን ዚላቶም ኣይመስልኒ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሓገዝ ተዋሂብዎም ስለ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ መሬት ናይ ራሽያ ገይሮሞ ዘለዎ እውን ውፅኢት ናቱ ድመስል ዘለ እዩ ዝብል ዘሎ ውፅኢት ናቱ ማለት ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘለዎም ይኻትሪ ኣብ ሳተላይት ኢሜጅስ ብዙሕ ድሮናት ገይሮም የጥቅዖም ከም ዘለዎ ብዙሕ ታንክታት ብዙሕ ኣፅዋራት ሒዞም ኣትዮም ከም ዘለዎ ስለዚ ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣለና ክብላ ይስማዓኒ ናይቲ ንነዊሕ ዝትኮስ ሚሳይላት ይሓትት እዩ ኩሉ ግዜ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይሓትት እዩ ካብ ወፃኢ ግን እኩል ኣፅዋር ከም ዘለዎ እዩ ዝረአ ዘሎ ካልእ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ዊንተር ከቢድ ስለ ዝኾነ ንዩክሬን
مستي واحد السب زلوهم أبتي ناي وينتر جزي راشا زيادة شو أصله تدفعهم ونيلو ناي وينتر كأتو قلو كجبر زغل كجبريهم of Russia's Kursk region was supposed to slow down Moscow's advance in Donbass. He says that plan has so far failed to materialize. The confession comes as the situation on the front line looks increasingly dire for Ukraine. Moscow has confirmed that it's taken control of several strategic settlements of the Donetsk Republic, with the village of Nikolaevka among the latest. The Russian military is also steadily approaching the town of Pokrovsk, a crucial logistics hub in the area. Now, as a Ukrainian lawmaker claims their country's troops have abandoned some كم زنري زلنا سراويتنا راشا بغلطف يقعز كم زلون نتي كم معلتي حدا قداس عدي ويوين بوتا ناتغوزا زريخيت كم زلون نتك اندا قداس دمازي بروفسكي دبال زلو لوجيستيكال حاب نوعو ازيوم قريبا مخم زلون درجة نخوكو عصروا كعكتهم زغل حيلي كله كم زي كلون بزح زقلسو حبريتاتات نسمع لنا زيد ما نتعودو كينات نمليسو نابرتو عز خيزلو again أتي كونتات ولا نيرا يوكرين بوليتيكنياتات كم زغلت وزلو أخول سراويت أخول نت سراويت نتدفعات ناي يوكرين كلا خل زغل كم زيلة سراويتنا راشا دما أصيلو ماتيو بزح كي تواجهون يقع عصرهم زلو معناته بزح سراويت كوال علوم أبتمريت ناي راشا نبكورس كريجن سلسلة التبوتات تي حيال أردي دفعات زنا براكنسو كفوت كوينو سراويتنا يوكرين سراويتنا راشا بغليلو كحزو يخل كم زلو يزنقر زلو زدما عبي استراتيجيكاوي ودكات مخانوني يوكرين يزنقر زلو مهنياتو نزي مريت زي كندزي واقع خفيلكا كندزي دفاع سريح كالو بغليلو كتكسر غلغا ناي بحكي بلاتهم عبيتي think tanks بحالنا أمريكا كم بحالنا شيكاغو كونسل on global affairs عودنا راشا مخانو بزخاني يقولنا من قدي راشن فيكتوري ود ديستابيلايز قال ملاي بلوجن عوتنا راشا تطو قبل زغل حيلي كله كم زي كل يوم زارب زلو فتيا ما يكونوا نتكون النت عم بيبامريهم تكونتات زدما حدا كابتي نعوتنا راشا كسال زغل زلو متن يوكرين تسعر زغلت له متنو اتحجز كوهبا زغل كاب معربا عالم كزهلي معناته نتقف زلو سيتاين لنا جنزبنا نبيلهم أمريكا درو شدشت ورحي جنزب عين بنا لهم نتسوسا بليون بأسنا من يوكرين كان حكم سيروا معناته ورحي داركان شدشت شو عاد ورحي أسوار زي بلهم حنت زي بلهم تتقوا زي بلهم كل منو ترايح لي فما راشا دما بزبرت تعرس نزل لو كينات جرا شاف بزح سرايت قتيلا بزح بوتا تقصاصيرا كابتك اندا قداس الماوصياتهم سلازي امودة اموتن عربوتن هبما مجرما مستو واحد سراوي زلهم ولا حنت قبروي كالون لذي امريكا مليسا خمس قتلتهم يفلطيهم اب حدا غزير ما يوكرينيان كزاربوا لهم خانم زقفلت لكم اب قد يتيوم كم زغدفوم صبو غيرم فليطم الله እዚ ከዓ ናይ መጀመርያ ግዜ ተርእዮ ይኮነን ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብ ጉድጓድ ኢቲካ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ጉድጓድ ኢቲያትካ ጉሕፋትካ ከም ትኸይድ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተራእዩ ኣብ ኢራቅ ተራእዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነቶም ዝድግፍዎም ዝነበሩ ኣጆኹም ዝብልዎም ዝነበሩ ንኩላቶም ኣብ ጉድጓድ ኢትዮም እዮም ገዲፎሞም And the media was so one-sided that Americans were only getting one side of the story. And it was all about promoting Ukraine, creating fear of Russia. The American people have suddenly and finally started to get more of the truth of what precipitated the conflict and how badly it's actually going for Ukraine at this point. I think the danger now is that Zelensky sees a possible, if not likely, Trump administration coming in that will not continue to write blank checks to Zelensky and his regime. And I think he's getting more dangerous and more desperate. I think that's why you've seen the incursion into Kursk. I think so that's why you're seeing them change the numbers of how they do conscription to throw innocent young men into the warfare. He's getting more desperate. He's starting to launch attacks on apartment buildings in Russia. And I think it's so እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ኦልሬዲ ናብ ዴስፕሬሽን ወይ እውን ናይ ዓቕሊ ፅበት መንገዲ ይኽየድ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ደረጃ ምስ ተበፅሐ እንታይ ትገብርን ሓደይ ሓላፍነታዊ ስጉምትታት ስለ ዝውሰድ ዘለንስኪ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ጥራይ እውን ደይኮነ ዋላ ኣሜሪካውን ኣብ ዴስፕሬት ሲቹዌሽን በፂሓላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝድግፍ ዘሎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ዓቕሊ ፅበት በፂሖም ኣለዉ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ገንዘብ ንከንቱ ከም ዝኾነ ይርድኦም ኣሎ ስለዚ ገለ ነገር ከፍርዩ ክኽእሉሎም ገለ ነገር ዓወት ናይ ዩክሬን ከርእዩሎም 200 ቢልዮን 150 ቢልዮን ናይ ኤውሮጳ ኣበይ ኣትዩ እንታይ ኣፍርዩ ናቲንግ ተሃገር ኮምፕሊት ባዲማላ ነዛ ንምዕናው ቢልዮናት ገንዘብ ከድሊ ስለዚ ንራሻ ብቁጠባ ከተውድቆ ይከኣልካ ብወታደራዊ ከተውድቆ ይከኣልካ በንፃሩ ንሱ መፅኡ ዘይደልዮን ዘይሓስቦን ዓበይቲ መሬታት ተቆፃፂሩ ነቲ ሃገር ድማ ብእሱ ዝውራ መንገዲ ክገብራ በቂዑ ኣሎ ስለዚ
እዚ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ዓቢ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ስለ ዝኾነ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብዙሕ ሓደገኛ ስጉምቲ ክወስዱ እዮም ዝብል እምንቶን ስግኣትን ኣሎ ካብኡ ድማ የትሕነና ጥራይና ንብል እዚኣ ጥራይና ክንብል ንኽእል ካብ ወፃኢ ክግበር ዝኽእል የለን ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዝቐረብኮ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣይሆፕ ካብኡ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ናትኩም ርእቶ ምግዳፍ ድማ ከም ወትሩ ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን እናበልኩ مزيا كم وترو أجد سيت لبوا نقولنا طقمنا دخل كذا تفلكم لسنا نفس وكف ولادي ندوقو كمهروز اللو أجد اسمعنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك أما وي آيفون تليفون كجوز فتنو نايك بركي وي ناي أبل بركن خجوز بمنجد ستوك ماركت كمهرام لنا مخنيات تحادى زعرق تحادى قلنا حوار زعبي سلزخون كالاي أبتر في يوم أكند تي في وي جيمز أوتو حدش مرتين خمهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالساي دما صباح الجوا بأفريقيا عدنا نجبر نخل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرو نزل ترينايا من ولي هوتهم كقصل ويو نزك حق الزغل بروجرامات علنا توتهم ولي بلاكم thank you very much